Timothy kyanga Paul lai kha khatna bungni saptuam biak na huchi in ama sapen in thilnget thum na te thum na him te thum sak na te le kipa thu gen na te meeting ting a ding a bol sak ding in ka hon han thon hi kumpi pa te le thunei te ting a ding in leng pathian lim sak le za ta khwai tak a kitwa ka khamwang a I om theina ding in huai tu I hon dam pa pathian thei in a hoi in akipa huai hi aman meeting ting hot dam a om ding le thu tak thei ding in ade hi pathian khat kya a om pathian le mi hing ki kala palai khat kya a om non ama mi hing a hi Christ su meeting ting tan na dia ki pe pa pen huai thei pi na a hun taka pia ka hi ding a tang ko pi pa ding le sol ta ka se ka hi Christ a thu tak tak ka hi ka gen ka zuaw ki ginna le thu taka zo zentel te sin sak pa a se ka hi biak na a numei omdan ding pasal ten mun chi a khut siang tho zakin thang pai lo le ginglel lo in thum le u ka dei hi huchi bangma in numei te zum thei in omdan siam in puan sil kilom lel in givan le u samphek dangka eng tui kep suang le puan man tam tak tak te a kivan loin himale numei pathian lim sak ki chite a ki hun lel in thil hi hoi in kivan leu ka dei hi numei in thumang hiat in om din den in zil hen himale numei in thu a hil zo kapal ke pasal tunga thunei leng kapal sam ke dai din den in om zo hen adam siam masaka hi a huainung in evi siam a hi adam khemina om ke ya numei khemina om a tatlek na a apu khe numei in omdan siam na to gin na le I na le sian tho na a om gi ge le naw pian na a hoddam in a om ding hi